ebremo sene ye no efri adwada ekosi efiada enenso yatena se my Ghana ensem a edi ehim edi ade ncheche no ye de nyina ebremo se de be ya wo behunu se ne ekoso you will not be oblivion of issues enti memo akwa ababa Sompa 106.5 FM akra enye radio no so nko na obetimi etie ye se wo ye Facebook page no a eye Sompa 106.5 FM akra like page na e share kosesia eye Sompa 106.5 FM akra ewo ye YouTube page no your YouTube page and our Facebook page, YouTube page near Sompa FM Live. Okwaya wo and na say wo person will follow yen so Facebook and so Sompa 106.5 FM Accra. Etia ba di na yaba na de obokrata hodo abedwa so trending stories any ade motivation nyina wom edwadie nso eka ho ebrepam ye bebie phone lines na won so de wadwenkyere aba na waba be ye ne kama wo mo ye chidom am ye de abremu ye 21st clinic ye sciatica expert no wo mo eka ho promasido a wo mo nso so ede yamvita abanu na nkoda ne di hajia special local food eduane papa fie kasa natural mineral water ensu okroje an wonu bi eboa homeopathy endpoint homeopathy clinic omofa homeopathy so branch of medicine esanyare time herbal mixture eduro no nso wonu bia na chese malaria de wotu ase no wo mu na ebo ye chidom ama ye de Ghana Today dwumadie no ye de asommo enede eti Ghana Today se de mekan na nsem bi efa Ghana ho bia ye bedi ho nkomo na ya pensem mu na ya danadi wonu Akosua Aboagye Akosua nhyira obetimi so afra me de nyame hyira ne nyina magye so kama onyame nsam hyira ne mu nipa ye odifo obredwuma de wonfa bi enka ho Ohenehere aberwatia wa ha sanso na Apam Dadaa nso so ewa ha na BITMISE social media wo share chiri aye no be kona kra sa wodofo bi di ne birthday a bomodin a se wode beba ukọ ye Facebook page no a Sompa 106.5 FM akra wo like page no a ye Facebook page no ubenya ye wo ho na wo de ato ase eti wutie stories ni nyina na ye kama nti se wo dofo bi a wo di the birthday wo colleague bi wo baby na wo di the birthday na pese ye kama wo time a yetimi kama wo ye pa ye Ghana Today dwumadie no so na wo de abanti we de menko na Apam Dadaa menma one obapa aberwatia akwa bambedifo memo akwa aba o ya panyi kwa I am penny me adult children me adult children now set it in the trebia na unse busuam yetimi kase bia wo ma menua eba eye bia wo ba esos na akora na nyini chen ho it is all kase wo bani o mo se ade an se se me ma menua na ye ne ba eti na betimi abase wo chen me de ba still na wo me ba eti so ofre me se ne ma me when dey anya no bia anya no bia dey na different different pa no e wa jo natural hair Yusuf Fatao pa o ba jo me das why is sweet na so dey am offend dey nyame di dware o all born one wo dey ma wo ai na Apam Dadaa so ne 10 grandma wo disi ho ai and the simu jire ai to say N1 no ai eboto Adam na me wo the Ghanaian Times Ghana's most authoritative newspaper wa ha sanso na me wo the Daily Graphic do bokrata no so wa na Apam Dadaa won so de na da wani mu and pay Daily Post yen okay and fa ye breast some the Chronicle so ekuta mo say na de ono tama verse of the day and o de kwa Apam foforo num New Testament 2 Peter 2:19 ya beba ho eche Ohenehere na won so de na da wani Ghana's favorite newspaper the Daily Guide ewa hasenum and na anopen so no say hide nothing fear nothing and no the new publisher okay and no so ha say no mo anopay ye de mo nsem no eba betu ya yo any Apam Dadaa so mum yenkwe ana wo de ma me fa Daily Graphic mra say ono de ono ni na ye first paper bi okoto graphic brem okunini na ankasa it's a Pepsodent ai it we the Daily Graphic animu ha no was 119 lives lost during Boku mediation President Mahama reaffirms path of law. 119 lives lost during Boku mediation. Wow. Nipa ne yeka ne sa no Apam. We no kra e bra na empanyimfo atu omu na ye atu omu na sifom no. An estimated 119 people lost their life during the period of mediation in the Boko conflict. His Excellency John Dramani Mahama ne desanse mi tuja. Apam. Eti Boko sam ne ye kan enya de ketu.
Sa nipa 190 say no cry dey yetimi account for. What about the yetimi account for? Ena nipa is me show some kwala bebre wom. Papa. Ebi kura na nkoda ene ma. Ne mema. Nkrofo kunu no nkrofo ma. Who kai se nkoda bi kura no mo secondary school omo wa ye kwache wo mo ebo wo mo tuo. Efiri dormitory. Aye. Akoda bi adacho be engineer. Akoda bi adacho be pilot. Dacho be radio presenter. Dacho be medical doctor, so obey researcher. Obi bi adwuma mo obi anya bia ye. Ye kunu ko. Ne da chia to ape. Eti bokwa asem ne de His Excellency John Dramani Mahama did revelation to Jaibra or address the Upper East Regional House of Chiefs. Na wonu wo kasa kasa ye no chirim se boku mediation nko ano. Asamwe di eba ye eno na president chirim se ebra traditional mediation no asante hene otikre wani brewo so opim so tumfo se tutu otosum yenu Ken Solomon. Omo osomu a omo ye ho adwuma no a wo mo di nsem nyina baba tudwa no. Ne nyina ya de bia na asumdwe ena ne yepe. Eno da ha. Na Ayawaso East nso NDC acclare Baba Jama say uncontested. It said na majority force nka yenya run no. Amem said na Imani Ghana for so can run no. Amem NDC party no functional executives no esigina yese Ayawaso East wo mo parliamentary candidate a wo gina mu dia mo no. Honorable Baba Jama. No bia nimji kwan. So be am fesika o mo bo ho ka nka ho o mo do o mo ano ne kan nti so o mo botom na efiri ba nka o mo ka so onko eti Ayawaso East NDC acclare honorable Baba Jama say ono na enyine mu nya de rerun bia ebebe bia na enye bone danto bo mo enti do mo e de ato ho ebisa de na sa allegation no e wo mu se Baba Jama na ne de pie pa but so mu nyina obi atua bi obi aye bi just that one say ye wodi oye bie na oye bie e wodi ne de ye emu otumfo ahino ebi didi bi achi ana hwene nso ebi bia soso che mo sa na tie obi ade afata nanim obi ade afata nanim eti say the party no acclare eti wansam no daily graphic dia apam so me enkoy ene daily post nso wa post ana wode Dr. Randiabe si wadi makoko board wodi ne mfoni aba beto papa na esre wo sre de chese akuafo mo nkama akomantom yam na ni mu nyinyai nti niema ebeyeye no wo se sesei niema hodo a ebeboa ama wo mu tua wo betumi atua ne ye wo mo act no eno na doctor wode ho nsem aba beto hei daily post atwa de aba na wode Ora sami jemfi Esquire wode mfodi aba betoa gold penny ene wo chese na no memene da RTP award e course yi wono ene abai dwuma yeni a wokuta abai office na wonya asa award no bi anopai daily post aposu no na nenimojo na konwa wote so no ohwe ne color na e golden ya Ghana flag sini nche award no so edaha ye no so ye boso ede amayetiefo na asem kase a wo ha no ene wo say parliament approved 2.9 billion Ghana cedis for Ghana Medical Trust Fund enti eno so me hu se wode maame obobia da akompoku wode ne mfoni aba beto administrator ya wada fund ya no na wode ne kokuro mutina yese na chese eye se bon no sa na France for wo mu hu kokuro mutina wo mu hunu no anopai daily post de bokrata ne dia ekuta ne bi enono na for God and country so enkomo bi a ekoso a kane ne popani owura kofi ofuso nkansa wo be bosso e wo ha che scholarship secretariat se mpanimfo hunu ya wo kane prenye premfa se scholarship ahodo ebinom de kwa amana ne ye ton fa ana prof se ei babi ate a wo kan for God and country nyame tie man no nso tie wo adanse die wo se enya aba we kura penso enye ne ene wo bobo so ewie ya se wo kasa no na radio no so ewragire debra ne mampani no mukura no wo mu tie dada bra na wo motepono kurukuru ahohwa na yese ne momfre no na babi adanse no wo no wonfamra eno ena no pay daily post nso e de aba beto ase ena ibifo wo mugusu a yes anse no mu ehwehwemu anopai daily post de bokrata de waposu aba no ebi no a ye boso e de ama yetiefo Zambia ni mampani ko ho no mfuni no
apie sɛ na afa kratafa ɛtɔ so nson no a ne nyinaa wo hɔ na wohwɛ Ghana mampani a ɛno na ɛyɛ sɛ abibire mu aman no mpanimfoɔ no hwɛ no na wɔ musua no ɛne sɛ wɔsuaeɛ bra na tade a wɔhyɛeɛ a na atwerɛdeɛ pii wɔ mu adinkra pii wɔ mu a na ɛkasa na ɛyɛ amammerɛ ne amaneɛ ɛne tumi mu ahyɛ nsoɔ no woyɛ no firi hɔ a ne ntade a wahyɛ biara no made in Ghana ɛnyɛ deɛ yakra firi kwasi kɔkɔɔ kurom no bia ɛno ɛna wɔne Zambia mpanimfoɔ ɛte hɔ ɛbɔ nkɔmɔ a ɛno nso mfoni no ɛda ha sese deɛ yɛ some memorandum of understanding na no maako du ɛna wɔn asuane ya sese fugu betumi afiri ha kɔ no ɛno nso ka ho a ɛda wukua da bia wɔn mo kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ a yɛnhyɛ fugu no na ɛno no nyɛ da wubɔ ɛma wiase nyinaa nso ehunu bi ɛno ho nsɛm ɛna da ha yi we deɛ South Africa na nhyɛmudie kɛse kɔ so yɛwura Emmanuel Amakofi bo a wɔkɔ bi kwampa yɛbɛfa so a yɛbɛtumi adɔdɔ wɔn mo anim sika ɔkɔ etuo ya wɔn mo nsɛnsase nsɛe mu agyapade ɛwɔ mu no kwan yɛbɛfa so adɔdɔ wɔn mo de wɔn aba akyerɛ sɛ yɛasase na bere sika no ɛwɔm ɛmfa ho ne sɛ deɛ garamsefoɔ ani abere a wɔn mo fom bi koraa no deɛ ɛtɛ mu sene pɔ nti wɔn mo mmra na wɔn mo mɛyɛ ne yie sɛ de bɛyɛ na yɛbɛnya nkwan so wɔ ho na mfaso bɛba so ɛde ama wɔn yi anopa yi ɛno nso ɛna da ha yi koko ho nkɔmɔ a sesei donkuma no wɔn ni abrɛ no wɔn bɔ hɔ ama na teteɛ no yɛwura ofosu kɔ akye na akasa sɛ mampani emergency ya cabinet wɔn mo ɛhwɛ ha no a aba na afei kwampa wɔn bɛfa so ntɛntɛm ɛtwa aba ahwɛ ano sɛ wɔn mo akora na ɛmo bɔbɔ wɔn ho ntosusu nkakra ɛmfɛntu akora wɔn bɛyɛ ne saa anopa Daily Post deɛ wapost aba ebi ɛno no Mame fa the Daily Guide obo krata no so entoa so na wohwe krata fan ye to so miensa page 3 ho na NDC goes with Baba Jama said the mama Akosua go Aboagye din kan de tuja e wo Daily Graphic the obo krata no se de empanyufo ya wonom so eye edi dwumaso e wo MPP mu no Mr. we NDC for krampo o mo kire se Baba Jama etuo nkotwene baabi a twere no e na edi nkonim nti ono ano mo de na ekọ na mama wohwe krata fan ye to so nsia no a wabapa gifti ni mfonyi eda ha senom na no na watcher se wode asem bi akodan court se wonhwe na wonka bi emfa ema no na asem ni nyina da no ene se oba gifti ya ye ka ne ho asem yi wode asem no kodan ye high court ye no wa kra nu ada se wonhwe na ne nsem a aba bedi wonsem a wotwe ne nya no wonhwe na nka wonya no maami ye kane panyi pa be de akire ya na wohwe National Service Authority no eso na maami gift ya kire se court no sere se wonkofa na dance form na no se ode dance form na ba de na nsem no se ne esi kone ke be ya wo nhwe na wo mu entimi enje mo sanse wono akasa de onim se ne ho afi ho nsem kakra ya de akrata e de aba betudwa na obapa abutrika ball boni Ghana ni ya chese na nse okodi nsenseme ewo eye Ghana ha senom polisifoɔ iyokofoɔ attorney general nsem na afen so no Americafoɔ se wohwɛ eye Federal Bureau of Investigation FBI fo a wɔnom nyina daka bom abrante ne nyina ne se ne awato din ewo potoka se se romance scam no na kyese omo fa defe kwan so na me don ho efe na yese ma me nhwɛ se omo di ibu abrofo no wo kyerɛ se santansa no omo de bɔ no ya wɔnom ede ne kɔto mu na wo kyerɛ se bra wo twere mu no trauma wɔn de ne fa mu adwi mo kese ne yo ya wɔnom ema ne nyaayɛ na ɛsɛ emotional ne physical nyina da sɛ ne almost traumatized no eni kwan sɛ basa wɔ sɛ wɔhwɛ amamra ya edi bo ɔman ɛwɔ ɔman Ghana mu ha se no mu no a eni kwan sɛ ba ne sente no so mo ma ne dem ano pako se anwumrɛ ensuo kura yɛ ma ne bi nom yɛ ma na aduane ni yɛ ma ne hu ne busuani anase ne lawyer ni biada ɛno nti ɔno so ɔtwerɛ de akwakosi waban no wɔ sɛ wɔtwerɛ krata wɔ si waban no na afi krampo no na kokfo mekyerɛ ɛyɛ Narcotics Control Commission for no wasi wo mu afei FBI for nso so yade a wasi wo mu iyokofo ka ho Attorney General wasi ade kodie nti e ba ne sa sɛ munya hu bɔne emu enkyire mu ye si asa na mu de hankofo agu ne nsa na mu gu n'anim asa mo ma ne nsuo nom mo ma na aduane ni sa ne ma no wose ɔno so mu mekyerɛ mu emfa nkyerɛ court e ma no nti no ɔno so ne de kakra ya wode ba ye ho nsɛm na ye de atodwa no na wode wani kyerɛ mu e wɔ kratafan ye no ɛtɔ so ensia hɔ na
13 arrested for prostitution. Mami Akosua go Aboagye ade baako a da biara da obo ho mpaye ne se Awurade nje wonom a be sibra anasa ahyawo bra enye wonom pe nanso esan bibi nte no wode won wede ekwa akotwa so no Awurade nje wonom emfiri mu mami ya se wode wadi chem wo New Joburg South proponi mu a court ya ewo ho no wo mo ache enipa edumiensa ya wo mo bo be sibra na Nigeria for ya makomako dumienu na Ghana ni de hye baako eka ho se wo mo akwakoye enema enye kwan se nya o man Ghana mu ase ne yenye saa enema ni ntumo photo no minhu be ma wom ma ne ma da na se ma ne mema da na ya che ma we no landlord ya che ma ne nyina omu nyina ye ma na be ma baako na ka ho landlord ne baako no so kane no we de mo fanche ma me sa ukọ agega kane no alata no ya o mo frɛ bibi se atwe police ono na bia se obi en oban best brand no guide kwan na no se be ya be ma bi ene oban ne be dawie na wantua ne ka no ma yire be ma no ma na tua na so mo de na fa ene ma enyemu nti no be ma ba akọ ho efie wura ya ono so de ne dan ama se di bre no ya mo de yes ade ofie ho ono so ma kye na afi nso no ma ba wa no mo nyina emfonyi wa ha se na de amedi twato ne ye Oboase Municipal Assembly ma me Fosilav wono so ayadom MC ya wono so wo Oboase empotam ho ayadom ama cement wo de abo assembly members mi kire kro krache makomako dunkono se wonom emfamoa empuntudwuma ahodo ene se ye toilet facility o se ye community center ana se bia funeral de wo ya ebeboa wukro na bia wa hya ase bia na pese wo ye no na wo de aye na etimi aboa we say ene ensem kakra ya daily guide obokrata na no pay wo de tudwa ye nso ya da ne bia chi ache na babe nso enfonyi da hasenum na wose anti LGBTQI bill na ekoto mrahebedwam no mrahebedwafo no ensan famra na wo mu hu ba bia wo mu nso ede bode hu no susan ede bode hu bekwa akorente enwuye enti se oba na obeda be ma na oba be meda obi wo ho mi ni snake na beda snake de ne ho fifa me ho ana me ho be ye me de no wo se ni nyina danya de be soso so nti no enkowu ye wo mo hwe na o ma sa nya ne biem na emra no atimi edi mu ye ma me yo me da se wo share the Ghanaian Times Ghana's most authoritative newspaper no so stories our day abano ebi efa Speaker of Parliament Bagbin ho ebi eno so yes LGBTQ bill ya was relayed in Parliament yen sam famra na yenye ho adwuma na Ghana Statistical Service wo mo the report bi ababonten ama Dr. Hassan Idris or government statistician na so no ne aban kontabufuo or the nsa hyekrata se de abase 12.5 million Ghanaians food insecure na se aduane a yedie say you can food security na chese nya de a wo beda adwene ho de wo bedie wo na nyene ho sa de ekye de medie enya problem ma wo kra efiza wo de aduane ne de he obi wo kra aduane ne kra bi hihye fridge mu ama abuso a wo hu ne wonye kra wo tubi kra egu e de bi man kraman anuane kra wo kwa ya hyehyɛ nkrama anuane mo ni bo nkrama anuane so say na enti sabio abo na eba bedi aduane wei na nipa kura wonye mu ba kokura enwe anaso wonye mu nam bi kura na wawe na mpanifo aba amane se wo hye se de niam si kono a Ghana fo nipa dodo no a ene ba nuane a wo mo enye siki a total of 12.5 million of the country's population as of the third quarter of 2025 are food insecure. The Ghana Statistical Service quarterly food insecurity reports has reviewed. Eti di omo kan say ye kan se obi wa ahotoso wa aduane mu no ye wo Ghana fo nipa be 12.5 million omo ni ahotoso e wa aduanem enti ya tete papa say nipa be soriye na Ohenehere se wo kai se ebro nyane mu no ebra Sompa 106.5 FM akra Sompa akra ye fato ye ho to say ye pro ye ne ye tiefuo ye be ye mo na ye dia promote station no na ye ne ye tiefuo akonakra na nti o ma tie station from day one no ye be kwakwache wo mo ade ye ankase ye maso ne ye dia ko wo mu fie na Ohenehere se me kan report ahodo a motor riders de koye ene tora bi kra Jeremiah Simpson na de koye na oti report wa Ohenehere na wotimi se obi ne nsa somo ne anwani mu a o se antia Akosua bro nye na menim de mediu mede ka de Ghana statistical for de aka fa ye ankasa Sompa akra ha no ankasa no ye di nuane cheche no
edi aboa ye tiefuo no omo tie station bi a wo frɛ na ba bia wo ne ye de abrɛ wo ba bia wo bi a ye sa promotion in December no ɔhene wo be call bi wo hye ne pa abayo bi a ye call wa wo foforo edi enu odie pillar 2 yes enti enu no bo se nipa ne enhira wo tugu nti sa food insecurity once me ya Ghana Statistical Service yet ye hwe ni yo na nipa na mo na kom de na adwemboni ba ne tirim a hungry man is an angry man se nipa wo ho obi anya ne na se eyi ye friend say e kom de na adwemboni e ba ne tirim se kom de akwada akora woni akwada wo ho na se wo mu akora na aduane ni a maybe Israel e kom ba ya ma na wo mo che wo mo ma e na ewie e kom ma adwemboni ba utrim kom ne ma akwano to ne pani no ai Jacob ni Esau obedru ye na kom de no Esau nso ye stew papa bi and was selling the destiny for a morsel of bread community oton ne hyebre na unse no hene ye wo ma bebre omu baba asibre ye community a enye se bia wono a wo mpa bibia ye wo ye wo mu a wo mpa bibia ye wo ho a wono wo pe shortcut to success o ka sesesi a maami bi wo choba wo nko wuru nkukuom onye onimaduane ye age asebra no ai onimaduane ye age ase wo mra no wo se menko esusu nko ko age ho anya bia ne 2000 bi de nko benya asa anya aduane adi eti bebre no ana eno no obekwa akwaye no wo se da bi eni obaba begina kwa ho no oboba sibre no wo ho but enti is a Ghana Statistical Service at the report no aba say nipa bear 12.5 million Ghanaians food insecure a threat a national security threat a threat to national security ebema akromfo adolso ebema akromfo e wo offices ne mia adolso o ma komedi obi ama adwembone ba ne tim o ma komedi wo ba o ma adwembone wo na ma ne yeshim wo ba e komedi no ti opedi obedi obi te kam ne yeshim ne phone wa kwotwa na 100 cedis o de kotoduane o de kotoduane enti se wo kai kra nyankopon se nyankopon de odwune nipa ho Israel for ka kire o mo se first no se o mo kona se eniema no o mo kɔ wo mo tutu o mo kɔ harvest a o se munya bi mu ho na obi chamu a wasese bi edi obi e komde no nyame wodwune nipa ho wo se wa woye wafuo no wo kona tutu se bi abanche ne bode o se jabigu ho emfani nyina wo se jabigu ho na obi cham ne komde no a nafa eti se bi o meka se krono nya de papa ba sibra nya de papa nenso se wo chi obi kromfo na ka che wo se ne komde me a menkuno enye ne pe kane no krasa obi etwem wo wafuom na bode wo ho kopan bi anaso okotwa na hwe na obekọ no ano ane ne ma atwa ho ahia a sa nipa kro no ye nya ne bone se me de ne ekogina mra no se bia woni akoda bi wo ho a woni akoda bi adwuma na ukai semre bi mo bransam awre bi frey ya na okasa ne comedy no ene oyi skani bi e de koto aduane di se comedy wo bi ne community bi akwada mu musa akwada na fatensities na mo chie ne din wo se ne comedy me munya no e mama mu no o che kromfo nso empentem mfa ade de bi ko fa de nkobo no woni ma de bi ye won kwa be fa ne koma police fo mayen chino eno de ye mfa ne nko because e comedy wano nche se kobokro no but ye mpa kwa bi so mo no se bia na nipa wei obetimi opese oye bibi o na woni obi a o ohire enipa bebre ne na mo mu ni obi a o akwanya bia nso ni ho ma no obi wa ne maame ni papa nyina ewu abusua ane agya no onam street so abo ni dua onam street ne maame ewu ni papa ewu abusua fo bia mfa ne ho woni obi a onam street eti so ya aban wono kohia ba ma bi a enye ose bra na me mfa nto na me mpa ba bi ma wona oboko no akọ hwe no na wo miensa obebi obedenti ena make yen justify se bi obi nko babrabo fi and obi nko ye kron no ana so obi nko ye cohabitation because of a community ye de be sense nipa nko ba te bi mu ho a we ne yire wa try beba ne beba ye ma mu nso ma me ye mwakwa ye kuro mu ha ye mwakwa ansa na obeboaje onya bibi firi o ansa na waboa eti muma ye hu nipa mobo me de meka no no na wokai mobro ye friend is sompa achede ya ekwoche ye ma ade chi wukuada ne ete epono ho se ya ye Ghana Today
maame bi frɛ wɔ se nduro anwumre no kanya momo na nka me ma enkie ne di ensaka ya na ye di bisi so ene di ye sa wo kai sa wo me kan yes enti se sa mo na nkwa nkoduru anka wo ne mpanyimfo anye adwen kro na mo hu etiefo ni bi mobo na anase bi adwen papa sa ma mutirimu a na sa maame no nka sa anwumre no nka de no ne ma ba ebedie wose amo ne ba ye anwumre na wose eno abi na ye di ye na ye di ye gi ya na ye di si so enti say Ghana Statistical Service at the report here ba say 12.5 million Ghanaians food insecure a national security threat mampani maso na omunye ho adwuma kwan be na ye befa so a yanye bia no owo omamu na yentimi ye bibia mo wa de obedidie de obedidie esenya na ye fa hihye enwu akwam bi nso so beka se ye bia ye dua nuane no mane broso wo hwe ewura erikopoko so afọ ya wo no hwe ye kua yo ho nsem a osi ya nya kane no se de mpanyifo de ba se wankasa de obedi de nkaye no yenka hu se adwuma nso so a ho akwa atwe wo nkro nkito no munte no emeburu dodo na aso mo ho abebodom pem okro kesem yetimi ye aduane akwan nye enti yentimi nkofa aduane ne mfiri sa akwan no so efa makrom enti kakra na nipa na ono betimi de ne sika akwa akofa no bo no so be yire so enti wa wuti krom no ye adwuma nso na bi so adwuma kura wo ye kura nso no enhya da nya adwuma bia eda bi won so won se nya adwuma ne bi kura anya nso abetene krom asɛnum enti sɛ nipa na bɛɛdɛ na aduane no kora no yɛsi aba ɔbɛɛdɛ nya sika to bi edi enti unemployment rate ne so mpanyimfo hwɛ no wɔn hwɛ hɔ no nso because food insecurity na eba no wo yɛ dan kuro nketewa mu de fa ho yɛ dan ne yɛ mikuro ɛde yɛ bɛ don mo enti na wo so ɔhene aburo nkransa pa mo patofo aburo enya won nkransa yɛ patofo a yenya abu so won nkransa enti wo se de yɛ no rural urban migration I know obi frɛ kurase ba kuro kɛsie mu no yɛmpɛ kwan bi so ne yɛma mabunu no ntina ho omani nka omukurum okay yɛma sentina asompa no sese 90.7 won nkransa wie enti change ya pese otie sompa nkran no otie sompa 90.7 obenya tie rambo atende atom wo ho ode atom wo ho ha nti ba sa obenya ni nyina atie de wo hwe won nkran no obenya bi nso ho enti ne yɛsre sɛ enwuma mra ho sa enmeburu no nya fe o ma me mra nkran fi sɛ ma nkran a ɛkom bɛde me but kuadwuma wo ho factory ni bi wo ho social amenities nso wo ho akwan ne yaye eti nipa no yɛ comfortable obɛpɛde wo nkran ha gigigi o kwagya na so a wontua hwe na wo ba ha sɛ no aba betua 5 cedis a sɛ na wanya baby pa oba so asan lie emfa ho sɛ wo ta ma so ebom akogu animu ase eti sa rural urban migration no empedifo di omo nansi form fi say ne 12.5 million Ghanaians and they insecure when it comes to food e bia next year na ekobe 3 million eti mama yenye ho adwuma pam yento so mo ma ye the chronicle na eto aso na ene wo se yenka Petro na ngoma eto so mienu no eti mienu ne nyi modu nkono enti sofo de beto me so na chronicle da bokrata wode maame Emiliasa ne mfoni aba beto akire wono ne soafo a wo hwe ensomunam ho nsam so na wo chese 2017 entuo ma mesi 2024 se wo kapa se fuel a aposokofo wo mo de kopo premise fuel wo mo a ehwe so ene emu de nwunu ye nya asam ketwa se wo ka se wo bobo a wo mo a adie wo mo amene wo mo a wesa nyina wo mbefe aba na 27.7 million Ghana cedis so ene de wo mo alutu nko a 2017 to 2024 enti de edi bibia befe anope kratafa to so mienu ne miensa chronicle edi aba na wasan so de aba beto esoro ha na no de eyebra na yewura akrotenga ayene aba lawyer pani ohwe atentene ne so wo hia Ghana mampani abedi akire Professor Nana Opoku Agyeman ene wo kire amane a wo mo hunu ne asase ho manso twe ahodo a ehon krata gu koto a menteme ho ase gine mu pa enya asam keto a sa asase kro na nso emfa ho ne twa e betwa e beja na ho akọ eno na anopai chronicle watcha ede aba maame gift yo ware kane National Service Authority maame asemi wo de ekọ koto say be kura nkampanimfo mode wo mo twetwe ba no kura antungu
what this asem no call ya wo mo hwe na nimu din busa se adwen be na aba ni tirimu ntia ye busa na asem wo so yi ano wo ka se wo mo asem busa no ntungu enti wo mo nso abo na asem na to agua anopai krata na twa e de aba aroka cha so ye no $90 million wonu tira ye wo makwa akwaje danisefo no ena de wo mu sika ba be share processing mu enkuto se de ye tie firi ne dua so ya dan so awie aba benya enku ahodo no emfaso bi ewo mu ade afiri mu ena dansefo wo mu de wo mu sika ba be mu a yewra rekopoku won na ti ha pani buru ni fita abrofo mienu wo mu san ena bibini a wote wo mu ntem wono nso san ne de me hu se na ba de akire owura John Dimelu ejina na chi a wo bo ni chidom ene mpanenho a woda aka anopa chronicle mfansie watwa ade aba atoyama ntemu ena yewra Herbert Dixon wono ena ekasei ene eja Joseph Nelson pani a won na hwemantan no so se wo mo abre se de obi ka se wabre nwanwan ne abekwan no wo mo de wo mo abre se wo mo si wo ma de hye adan a cholera yade ene nti mpanimfo emrem esanse sa yade we de ni kwanse ye bobo so na wo mo tena ho kora ache esanse cholera eye wo no na eye wunua etretre pa asem frama na eba ne sanso a entimi ma enkwa ye hwehwe ede so mo man no sompa no yensa entumi nka na eno firi ho a aguna nkwanta Ahanta West municipality ho na abankrache pani owura Ebenezer Kofiedu wo boa wo mu etwi trasakre ne pragea ne nyina no echese sesei se wo hwe pa amanfo school fees dodo na pragea twa bi ewo wo mpotemu ho wiye no to nchen a se ebia nsa ebekọ wo ma no eka ho pa enti adwuma de pragea no beka se de aba ewo mpotemu ho fibibuwa bia pragea ho mfaso wodibi ewo Ahanta ne na afa tituru ne agona nkwanta nanso yese de ode ahwede ba afie no wono akoro ya ene den wansana bae enti edu ba bia no wo mo bobo abonefo sembi enkwanhia binom ene ahyanka mra bia ebinom ni so ene wo boa wo mo ano awie bi mpa etu wo mofo eno anopa chronicle de bokrata etwa ba ye boso ede ama atiefo papa bia wo mutie ye fidi kese yo hine ile to aso yo mama fa the new publisher the bokrata no ento aso na ni mu hase no na ye ranapo ni fonyi da hase no ne ye raba wumia we ene ni mu hwe ni mu pa na chese wo mu dia beto ase no se retain na po for b na se Ashanti regional minister wache campaign bi a ekoso no Ashanti regional minister chese campaign bi a ekoso no ene won no so ede ne ho age mu bi said de be ya na po betimi asa ba be ye mampanya be de echa na se running mate ede amaye raba omi no ho nsem no ya de a eda hasenom na wokọ eye kratafan ye toso ensia ye John Dramani Mahama mampanyi efonyi eda hasenom na watch se wafre enhyiamudie we putupuru die emergency cabinet session and also meeting se wo mo kan bie wom wo kokoo ho nsensem ho no ene de ya wone ne nhia na adekronti a etwe kokoo tua anase kokoo buo no ene ni tua ho sabemu ema kokoo fo ya ton November ene December mu di wo mu kokoo koma empanyimfo ya krachefo mu to kokoo ne besi na ye kase wo so munya kokoo sika emfa ema wonom ne ho nsem no wo mekan no bie mu so no kokoo beans ni so eto da bi so a ebesi na wo kyerese bi wo ho aye nton ye no eno so ho nsem no yade o mechechire mu emfa nkyere no ye digya wa na ye de aso akwan pon no so behwe na saa ne ema ne nyina timi afiri ho no na watimi ahwe ama no ayosa we eye ade a publisher ede ho ensem aba betu edwa na wohwe eye kratafe to so nsia na se ho a kane panyipa ya no ono eye Tibrek Esemeche Chief Executive Officer na Oda National Entrepreneurship and Innovation Program na no yeru akofi ofosun kansa ne mfonyi da hasenom na lawyer for echirem se yade a empanyifo a wonom di dwuma e wo National Intelligence Bureau NIB before
wɔn mo akɔ ransanki ne fie so makɔ ɛsɛkyi ne fie ɛfa ɛyɛ allegation bi ne kwadubo bi a wɔde ato no so sɛ wohwɛ aban no ne nso asene bi scholarship bi ɔno ɛde boa Ghana asuafo bi a wɔtoa wade sua so ɛwɔ amanɔne a wɔkyerɛ sɛ watɔn bi ɛno ho hwehwɛmu ɛna kyerɛ sɛ esi ase a wɔn hwɛ a mpanyinfoɔ nso abɔ awura ne fie sɛ wɔkɔ akɔhwehwɛ so benya dansedie bi ɛde aka ho a na kyerɛ sɛ nsɛm ne die no ɛtimi akɔyɛ ho nsɛm no the new publisher ɛde ho ama ne bɔ ɛde aba ɛna aseɛ hɔ nso no sɛ why NDC vote buying committee didn't council Ayawaso East Primary na ɛsɛ deɛ nti a Baba Jama wɔkyerɛ sɛ wɔde TV set ne kosua ya kyerɛ sɛ yɛde mɔkɔyirawa ɛne gye na ahyehyɛ mu ɛne ɛne Dawudi baako agye sɛ obɛdi mmienu aka ho no kosua ne mɛko ɛde kɔme ma yi delegate for a ne nyinaa mu no yantwe no ansensen no ɛno ho enkyire mu no ɛno wɔkyɛ sɛ refifi kote panyipa ya wɔ no ɛna ɛyɛ general secretary de ma NDC amanyɔko no ɔde nkyire mu aba sɛ sɛne ɛbrɛ na si etia no ɛnya ade wɔn ka so mo so nsɛm bi sɛ so a ɛbɛboa amanyɔko no sɛ mpo betimi ɛdi nkunim ɛwɔ abato no mu ankasa wɔ abro mu ne ɔmu nuanom nkae ɔmu amanyɔko nkae no ɛbɛkɔ akosi aka ɔsi ne nyinaa no ɛka ho bi enti na wapene so no na onimonyamfoɔ John Dr. Abdullahi Jinapo na yeso no so mfonye edakata fe to so enso no ewo ha se no na wo kire se asoye ye do ehwe anyinam ahoodene so no wono na etua anom wo de atodwa se empanyimfo ye wo Public Utilities and Regulatory Commission ho no meche PULC na afei empanyimfo nso so a wonom hwe anyinam ahoodene so no wo mo emeji o menso mo ka wonom abom se be ya won dwumedie no bibia betimi akoye nanso wo se enye se wo mo ka bom saa keke na mmom se be ya wo betimi akonsult wo na oka bie wo mo tememufo adwumayefo ye wo ho no se be ya bibia nso betimi akoye no eno ho nsem no so yade da se Energy Commission na afen so PULC na aban no epese wo ka wonom bom na odwumedie no etimi koso wa wenti no wo se enye se wo mo ka bom saa na mmom obey consultation de beboa no eno na wonom betimi edi so se be ya Ghana fo dodo na wo mu di dwuma wo saa bia ye ho no wadwuma enkoye se ene ye ka wo mabom nti no wadwuma so so ba bebo wonom ana se bibi saa we ene ensem kakra ene anope the new publisher do bokrata no wo de ba edwaso we na memfa kakra bi mra na enche ye ma yetiefo kwan na mo nso mfa madwenkyere no emra na Dr. Park wo de sede ato university unions na nim se strike na wo mo se wo mo ye no ebra so se wo mo bejai kra na mde obokrata no ene de abakrata feto so edu na Dr. Park any leaders ema university unions no ehia ono mo hia na oyi wo masutire se ebra so se strike na wo maso mu den tawe a wo mo aya no wo mo betimi e de aba for mama ye se de be ye beboa amanema etimi agina yi na de obokrata ye friend the observer ai memfa observer de ubokrata no nso Baba Jama asem na wode ababa beto ha sei na Baba Jama de ya abaya te ubokrata ni nyina edi hu nkomo no eno na ono nso eyi asutire edi afam na sema ode aba ne se Baba Jama cleared to contest Ayawaso East by election no enti wodem a woko nanim obi enti bi nsi na no kwan na empanifo atutu ho anamo edi we atodwa na po credited by DMB Call Center for Strategic Support enti ni nyina eda ha se Kotoka family chiefs oppose proposed renaming of airport enti Kotoka wi emchange na ye no a apam yesi yensesa din no Kotoka busuafo ahemfo mu from se omo mpene so ye ne kwase ai edin na babia eda na oman no enko nanim panso so betwa na ebasa na ayira wo Ghana bakosem se ebi mo ka se wono so kan wo bi ntino osagefo yetu na de so eti esa nso a signify de na ebi mo nso se signify se emre bi soyin e ma strafo etu aban gu nti ni kwan se bi sibiem na remind de nti obi ade na argument ba nti yenhwe de at the end of the day no ebekwa kwakosi ewo sansam no ho na wonu abema yi wa hase no me yi Pastor Elvis Ajiman we alpha hour na no na yeti se oba bi koye na obi ti wam se nipa no wada na because 40 odanya ba ko ebinim kra wo ho ebo mpaye na ase ti se de odi anonte ho yire pete ho no na wajine kra maso because akobi na no to mi unsa se wasi ni trasa se nkofo ko ho ko bom mpaye na wo ye bia nso ti se de obi bom mpaye wodi akone aba no
ebia ya mana kwancho madwe bem se bia so for kura mana kwancho e na wo ye nti e na me ye show so say unse Ohenehere obi a ne abre bo ne mpa ye nti dia wo ye di obi fa ho bai because we aba ko no kura no wote wona so wabo mpa ye abre no wote wona wa yesi eti obi pete kura wo hu e na obi nso so altar no anim no no susu ha unti wo he eti say akwa no wote wona wasi ni trust mpo wa bre so na e no so frefre ade bi o say ye bo mpa ye a e wo sa chenchen e kata ye ni ana oh ejiangu awoso obi wo ha obo mpa ya obi nani obi nso kata because say the point is end destructive that is it because obo mpa ya kire nyame won so wadwene eda ayi football bi so anase wadwene eti we percent because wo de wadwene ne bompa yo ansa na apie free wa no eti say wadwene no wo bompa yo na wadwene nam Sompa akra unzu na nam ha say na say distraction eti obi wa de be ma na ye focus nso obekata nani obi nso ho a nani guso but na dwene ne ye focus eti ejina wo ankasa wo so enti na oba na ye se ache no ya asem o na sade no o si ye no wo so mo hwese bibia ye bokọ de bibi dia ye bokọ na se betimi abase ebia na mentally no ana dwene nye na say witchcraft say etimi mo adwene boda na say abayisem timi mo adwene we nya abayisem ebo ho ma me se adeso abi sume na metua na mo ama pastor service agema ya boa me ya wo mo de sa adeso ne ba ye no ntiase wo so betimi etu na no praise no kra Anton ai say de no si ye de na wo sanke hwehwe ne nsa ho ne me say wo de pa ma no dwane o kakra be fa no ho ai oh na onu de what the enemy meant for evil no afa na nyame be turning around for ebi kra auditorium ni nyame pese omo mo kese e chance sure because me say Pastor Chris Christ Embassy obi di jakoto ho ma ho hye the new auditorium ni omunya na better than the old one it me gidi say Grace Mountain for wo mu benya better better Grace Mountain wo benya better Alpha auditorium benya better enkrofo ko bompa ye obi akosiki ni nyankopon enkrofo ko so wo mu seed enkrofo ko ye yiwe wo di jakoto se den ya enya abayinsem a enya witchcrafter we uko pedie we t-shirt ifata pa eni coat second service t-shirt ampo obi a hye ne de batasa wo de no fata osi wo mu nyina CCTV no so camera no so boy boy CCTV camera na boy enyumakuo ni institutions ahodo no ya won say we wasi ni trase o won say wasi ni trase wa abre obompaya o twenya mi ni so no meditation chene wakasa kasa na won so owura won di kan bibi to altar no so o to bibi twene we ntimi mu o mabamu we ntimi mu ya bam and according to Pastor Service Agema Kra was said this is not the first time one bibi says yes o mutanya tax pa bibi say okay na we na koye jane ba say Yesu Kristo oba so be say bunsam nyuma eti na wonim say midnight prayer say powerful anajo no yes utu ayenso ye bo eti ese ka wo mo pa nti wo mo ye spiritual na anye ya na o ma ba physical mo ye spiritual na anye ya na o ma ba physical nti we dey afa ye bo mpa ye mamu ye pese ye da na wo afunu mu ye de ne ma so bi so mfa mesoa na obeba na wo bo mpa ye bo nse so no nti ade ye na wadwa na spiritual marriage so bi so ba be na wona na oba na mpa ye nso ye oja ene omusu ntimi oja nti ese wokọ obompa ye nso nyame abofo timi begina won of course se wafre wo mo angels ascending and descending yama etiefo mrem nti afa ye nyina ye contribute na asore dan no nkonya na ahye no wonsan nya foforo na obonsam animu amen wie numbers ye di adwuma no 0260 196064 0260196065 0260 terabia obusam so de terabia wo ye bibia ya na ani kade ugu hu ani masese onyuma kura anyefe enyuma e tan kura we de wan e bo onyuma say Satan I hate you I don't like your name so be boss anyom no ye mama bi Helena Rabos I hate you I don't enyuma kura ye metan bonsam nyuma etan we witchcraft we netan de okoye no so kra on shada nye as na jere kra anye o ma bonsam yusu a wa ye ho abro papa me se ma hon konkron yusu utie mi a ma hon konkron enyusu e ma bonsam nyusu bonsam o yusu a etan ne nyuma etan bonsam ne nyuma etan bonsam nyuma etan
ebufuo tantan etan bonsam nwuma gu wani mu ase wotimi bufu mu atamfo kura timi nyawo wotimi bufu na mu adane jimifo bonsam nwuma etan adwama mo etan krono etan entokwape etan witchcraft etan konkonsa etan bonsam nwuma etan mahonkonkro nyusu ema honhom bia mfa wonya adwuma nipa ye vessel ahonhom na de ye adwuma ene se wotie sompa me tu fo se mahonkonkron emfa wonya adwuma he wono kasa ne tan o kasa se beauty se kurasini honkonkro de wo ye adwuma wo wese nya hash wo wes eye calm se honkonkro de wo ye adwuma wo kasa wo hye nipa nkran o kasa basa bonsam na de wo ye adwuma aware ase mahonkonkro mfa wonya adwuma leja so ma bonsam de wo ye adwuma da bia o yire kro hu ana ne ye mahye no wo kru hu ana ne ye mahye no o makra nyame mfa wonya adwuma wa wo de o makra hu ana o mo ye mahye o self confidence nyina akọ we hum fi bia de ne koye adwuma hum ne kasa kire ne ko fagate ho ne wadi akire asia kai ade ye metan pa ne se bonsam de obi ye adwuma nipa ma ne ho kwa ma bonsam de ne ye adwuma mu o yase nipa dasani anyame abo se ne suban ne se so a ese o manyame wa obi anyame abo se ne suban ne se so he de wa ye ho adigina ho he fi because bonsam de wo ye adwuma he krono bonsam de he se wa hyiwi ama wa seye wa he bonsam ejapade bi odi ama wo wa he de wa ye basa nyame de wo ye adwuma wo nyini kra say from wo nya 50 years kra sa fe ne wo nya 20 years he de wa ye awonam ho he de ensa we aye wo so watoro ama bonsam de wo ye adwuma watoro wani nyina na aye ko no woni padua nyina na asensene no sia be ma bonsam de wa ye adwuma awensa ne awensa na ayi ahyiwia menu bone afa bia da bia na wachenchene ye ntia na se de wato adakam 0260196064 na 0260196065 hello me ba cho mini oba de me hia ni yo tom hello for 1 minute 30 seconds yanko na udia abi na so some me pacho okasa no efo okasa ne nkoye mame okasa ne moame kura mame fa fufuro na waba na we die ase nkoye kura hello good morning me pacho mini aben me hia ni pacho Oga Jesus ni o tekima Sompa yo Oga Jesus 1 minute 30 seconds yenko yo mo ame ya damasia no pa mame fanti afa man papa chama musa sarki ena me papa chama toma income bro is regional chama ena me MP ona bo matina jemi sakosa obi obi a me tiana no pa mame aboso kan for say aband the VAT 20% abanti omonti afie me de pa mama why are dear na ye hwehwe aboso kan 2024 no the MPP aban tigu baby no se mo fa no ho atichafo mama ya dear pa samo so makaki amotira dia emma le ma me mu kokọ piafo se kura ya nga ya ho ntia mu sound PS kama mu bi esan so ka kira mo so de ko system million money je abo MPP amanyo ko tukini baby na mo aboso ka fo stop pass no say the top 20% kura anya dia mo bete so me ya driver ni so mo de ko 1% kura aboso ka we stop pass mo nte so at the same time mo na mo di NDC amanyo ko da ba mu na mo di na ba na de VAT Akosua mo tia yan fa kura ye ni chiye ni kura ya bon pa 2020 de dina papa ba umia o da ba na Ghana fo so no mu tutu na MPP de Ghana ba de tu po aso ni mu kwa bo so ka fo de MPP ye bi ma mo na su mi na bi duru ya mu yi ya to kini kura ba na o de ma me ko no bi mra Oga Jesus ya dase 0260196064 0260196065 Ahaya Sompa 106.5 FM Accra. Hello Hello, Obapa. Ma mini yo
Mame. No pay them, Mama Basso, my boy, Juma. That's the end. Aye. The American say, I hear a queer for cocoa for years the country. Oh, one a pill. Oh, the one not done, you're a bingo. Obegina, or can't the cotton and now do see Simon on the oba, obey any sale. Once I should children about. Don't learn a swate. Wouldn't you say, walk or tongue? Oba, untiminti equia for neca, and it is a picture of book. A school for a teacher for so a mobile chini trada. And somewhere a cago, my sumo doko to Abamano, with Macretiacum, nurse for Macretiacum, and Tiakian, and a bine war ya famwa mamma, a teacher for near queer flame, what come. Your best rabbi. Elia Seno, no quarria bacope, but the Akosua will come. No quarria dear, or count, or talk. A bit one. Now I want to say, when you have a tremayan, now you go so yet to Tonyama, yet you can't even see near the day ye. Now, that's running the animal and people for you, Nara. Yakoto Bay Frank to me. I will be dear him. Yura, Onumonia for a doctor, Mahmoud Babunia, Obia Mom Pie and Taraneti. Not anti for you, Narayana Bakum. Nianko to Abana, the true wa, you didn't call him a different kind of man. Mame, where dear, what time? Mame, time and us on Eja. Nadia, said, yeah, can you disso pepe 0260196064 0260196065. Hello. Me pacho, me mami ben mesiani. Pacho, nana manasumani. Ayo, nana pacho maminti wanope. Complimenti. Me chiao me teo kache asema pacho ya from no man Philippines me so mini asama kama na oga Jesus me oga landlord so ni asema dia betnam won ko dina galante site ho se Akosua do to o masam no mo to abama o mo ba o mo tu o mo pam wo mo e no mo adi chi about 2 about the Mao, Chene, the Akosua, teachers, nurses, the Akosua, Ebayama, and so many. Oh, send the Musi. Akosua kind. One woman find this over you. One woman, Akosua, the Musi, I was so kind. And then, so the every Akosua now, one was the onion, one Yamotao, one more or Yamu, or Mama, or Yamota. I'm a man called Baba Jama from the best place. One will say, Baba Jama, oh, yes, a student of some boy. And don't say so on God. Mampato, the poor say I gave to the summer. How do you have to the post? You also contest here. Shabba, you never almost get it to the summer. Can't almost get it to the summer. I was a baby, I have a then this is my dear friend of October to my second cinema center. So, may Royal Umbrella and I think, yes, so. I want to tell you, so maybe first 5 pounds low. The soya be oil. Nana Mama Tewoyo, no young friends here 0260196064 0260196065. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Me pacho me mami ben meshiani. Hello, good morning. Good morning. Me pacho me nya ben meshiani. Oh, ante ko sia Sompa Gudoni, ante ko sia mama mo na juma. Ye dasi. Ya no mi ko asama mo kan pa ade ke say me na be ba Friday mi topic no na me ka ta makana akurase my Sompa nkra na me ko akurase no ube bre aka no ni tikenu etimi akola no me pa nkra na me ko ye na me ko bi school ne ya wo school no ko ani say wa for mo dia ko tia we no ni me we ube ko tia registration fee enso ube ko ye exam abre ho a hu na me de hu ye me say enka ha ni ti me ko ye no ube do banchifu enka tifu ansa no nye skete me ba no me we school na me ba no me sta no tie ebo me tuma no me bedu nka ha ye ma de ye ya na ma se no tie no se e kra se nka ko bi me she no tie na me se e kra se nka ko bi e ni te brankata enka ha me play Bonya tanya mo boa yense bonya afi dia mi tin bonya seda afi we mu ti ma tri bonya seda anti ni pe bre o ni pe bre amen ni pe bre
ya mi nsira mo pa mo ka no te kura se no senka ye ni ya ye ni ya enokre etu a wo kura se no abanka na hu se ne bia enye wa akono kura se so be san ko bi wo kopɛ de obedo obeka kati obedo obepam asa no abonko fi asa no atua Mate, what time na so? Mate, medase. 0260196064 and 0260196065. Hello. Me pacho, me mami ben me shiani. Hey, me mami o me papa. Hey, me nia be ma ben yo. Sompa I quoted now. Sompa I quoted. Do the do. Yeah, hello. Okay, wait a second. Do the do. Do the do, mami ntie we. Do my mami o. Yes, you said delegate now. The cast match on Munchie. This is my train, I corner for saying it's Kawan. It's young floating waters, no. There's your back was said. The delegate asked for back where you pay India. Master Mukia, Montua, any woman paying why. But I say bye bye. Hey, and the Demusano, Chrey. 0260196064 0260196065. Hello. Mejusu Otuniana. You Otu Edia, Memoquaba, Afisha Pans Beams, Yentiewe. Yamia Dumobia. The be one a coma a Ghana water. Achimota forest and in one. The year a cobom a year. In Subia pile one of the 2 years. And I am an active at that time. Now, if one I do and for poker boom, because here there many days a class where today and a board the same amount of type. If you remove boom. Now, promo the Omako Singram. By policy, a war, a one more, a tank of policy for the president, a Ghana water for a catchum to Odia, in Sobia Power, and I'm ready to that. It's a moment to one more. Money, there's a 2 years, I'm not going to go and the air cook for. It's your Ghana water for and the policy for. Or maybe more, I'm not about Omuntu one more. Me kumkompodo ni emma penidi emma de komo mewu e wo hono manfa antani ya because ni tama enya accident ho omo susu ye Ghana kuoma omo su tia to emma o man no eti ye fre forest company for any ye fre Ghana water company for tamna na ababeda ho no omo ntu wana mo e de ni ba ya ne kumkompo and then in the ancient Manitia, Obia the car boom, a man and so the bushing. Your friend Ghana water. Omun came up of you answer. Your from one, Omun came up and me pacho what time no aso me da say 0260196064 and 0260196065. Hello. Me don pacho what you say? Nyame adom me ho ye be me na na wonso e. Yami the social media account no man penny gambe aboami. Man, no crasa, maminti we. Africa so be a former MP to ne ho am da sujina. Mamitia to Ashama Oko communication. Policy commission tabra oboji manyamishano. Na still maintain regional mabana kuja duko. In community secretary na msema tu sekretary. Ma DGB akuga mungi na bobo mo di nyamishano wake. Sabibi apotia. Oba eya na minya no NPP for in bi mo kata let me say oma ban na ifri so oma form oni a o di o kuku board na kuku cheka ike no mo ba no mo de kasa achieve say jama o free to tell us no matter heavy and the jama o my Ghana for you are not just yes hell and I'm try and the free work akonya iso what can and the Ghana Coco, Eco see our Coco, the Aqua, single more Ghana, Aqua, with the next year. And son of Mutu Ghana. This year, Mokoti, you know, no time for Mumu, say, Sikano Mokoti, over the year day, and the fire. Yet, no,
in 2022-2023 for 6 good months. Not to meet your cook forecast. And when your mama and I'm going to have a penny for your money. And then just a few months, you have to go for a forecast. When you're more a Kafa. But I tell you, for 1 year, and lose to South Sudan. You do yellow. But I hear away your pandemic. Yeah, I'm to phone call to because my cook. Any address of why you Mate no krasa ya dance obra no so kra de 40 seconds impo 1 minute 30 seconds ko de 40 seconds 0260196064 0260196065 hello hello yes bemena hey ajani money eh wa na yi wa ma I'm governor the money and one of your Oma di money angwano. Na next time no, ya cha money angwano we ya ne de. Ajani mo amonu so say wonu ai na e kama pa me boa. Fine. Perfume rice, fortune for. Ajani mo mami ntie yenko. Ayo, arubeme zaka dia me kai kame na tema di kankan bodi. And what to say, omo the chairman of Juma. And as Lord, also about you organizer. And I just up Yamahamed, woman national organizer. Also about Kama. We're going to get them who are telling Jumano. Not them get Jamaica in the part. As I said, politicians on the leadership. And this is about Yanam Jeno. What I said, you know. Because that gets over to a very panel. Yeah, I'm a parliament. Yeah, the young women have never answered another get huh? Now, no, madam, I put you on. I'm saying, yeah, Dr. Baumiyama. And this one of it. Okay, the American for Yalamun Twabada. And that's how you were coming over the politicians and be able to imagine. Huh? What's the AIC? You see, I have them. And you move for pride. If I'm from a person, one more attack here. Mate Jenny Mo Medasi will be from 0260196064 0260196065. Hello. Hello, good morning, Akosua. Good morning, Pajamini Aben Meshiani. Ah, you were free for Cantamanto Accra, Yankwe. Accra, Ghana. Yo, Mammy Papa Boagye Japan, Openia Nigeria Bobby. Yes, celebrity delegate to one more. I'm for board of any Boagye Japan. Na Enkabumla party, any power in them. Ingam, I'm a Nema warrior. It's a Ghana for them. Suppose Ghana, the war, Kasa, Japan. No, you have a power with Ghana. I can remember the course of 10. I should go for which I want to. Nina one chair. She can't do it to go. And no, they don't go. She can't do it to go. And no, they don't go. And only one white house boy, your friends are your body. Your friends, oh, what do you know? You know, I know. If you're not going to go for and just a thing, Mamma didn't let him get send me brave. Every day, you are Ben Walker, I'm more as a proposal. The son of Betty and said all of that. Oh, yeah, I did Dimo Ghana, I'm Papa. There will be no person yet. Yeah, look up your so Papa Jama. I don't know, yeah, and yet. Yeah, what kind of young man is was and I'm come on into and I'm going for the way. It's the MP before you get the end is the also cost the Yana. And yet, and yes, I would do maybe no, then you'll be more home for you know, because when the family, I would make one when it's I want to go with you. That is so many so much common Yakima. It is so much to Tanzania, the home could go, no, the fan could go. Oh, yes, maybe Mammy call you. Who's an end is the callers let us from a bar. When you're the power, we know who is when you're for. They say, we don't cry in the Yaka, Sule in the Yaka. When you're power, you know, few or more. I don't think I must have I what for 40 seconds. I can't want to say no cross and the 0260196064 0260196065. Hello. Hello, Adiakozia. Bemena. We are this Akafia phobia in Cantamanta. Yo, Akafia. Yankwe, we are not can nipa 9 maybe. No,
na me pa kwenya kesi entia me papa wa Kenya ko ba national chairman Safia Muhammad ma organizer ana je ko dia ze general secretary abanga obi sabe di peche ono so ba national youth organizer ande go ziri me pa ze ni busa wa sembi o obi tbe ima no kakra me pa cho koko asari ya be last year NDC omoto koko na ma antori ande go zia Bemena Mesi, NDC last year, omoto koko ana omanto. Odi e kan wasem yenko. Na we ma no kakra na. Omotoy, ai. Very good. Na eno o te se ekuafo demonstrate kasa na se omankasa. O se omunim amemu ene ekwaya ye paso ene ekuafo edidi ene ade nti o mu de asi. O se last year koko na omotoy no. MPP sika omu pegu ho ani ade ena omu de to koko that can say na see omu ankasa omu ta omu se omu ankasa nti omu to koko no omu de akwa fama enu nti ne say okola omu se etikase awe ade a so omu say papa da na wo wi ade ni atrew ezo se munni munti omu ebi ani o se 2027 plan no ye be so Ghana na ebe ya ni trete 2027 NDC be free IMF because say omu kasa ina omu IMF o ye ko IMF ni omu didi omu be free 27 no 2027 no omu kasa be to omu no abubu o mai no e wona Ghana go be usa tempo po omu ni mo ebi ni go ri what can say enti aba say omu pedi mahama we die mama afemu pa ye akoidi mabọ mashem obewura mi she wunu nti wonu do 2 minutes aka nipa enan na mawie 0260196064 and 0260196065 hello good morning me patro na yefra wo say so for mama domi asompa kamidini so for mama sompa me patro mama ntio and penny no dey from honorable minister kunsi na ayawa so is by election you never go to you and to aye koto no e say ye hia kotia ye hia TV ni bi ye hia niamo mo ye mo ni biari enye ta by election ye nto by election so man pass ane mini nyina be ti me mutuo na baba jamba ye nto ye enti me ka tram say was it for me na mo so wa kan mo ko tene ndi candidate ni e mo se mo delegate we mo se bi amamo de na mo ko to abana ma ne ko tene enti e fanyi sie de na enye no politicians no unya kwanya be paso a oni ti ma buo no e betini e na obetini di mpunti ni mo so ko 2020 go yes be enti no be se me mane ke ni aba oni nya ni Meda sepa oba pa kanipa miensan 0260196064 0260196065 hello yes me ma me ba ni mehia ni na dia mo fa nche mi o be me na ye fra wo say but your friend Yabua Richard because of Accra Central Yabua Richard me enko yo but I want to say nyame adom me ho ye pa nyame gusu ehira me yo Sompa my phone nyina ho ya na ye ho ye pa berwatia wa ha Apam wa ha BITMISE wa ha Jeremiah wa ha ye nyina ye ho ye pa yo ye nyame se omo nyina ho ye aye nyina ye ho ye pa yes remember me ye ka tampa se me kan say yo la mahama yo ye Ghana for na nye kokofuo Sike koko fonye ni mujijie atuwa ba manu tuwa ba wadi be koko be ko 6,000 wanti ni amfa kwa na kakakre na wono so manye ina ka koko fo yemfa no ni bisa yimba mahama ha koko se so ma koko fo obi we koko kwe ni bia no dudu na na jesu ko ya pamu wo su ko fees wo mo betna fie yesi we mahama said you would be tata so baba no be what down of form and yes am here wuro she galam say o plan ka you mama ba galam say you would go your pa ho
koko yeso ye de ke gana hanu bi dadi dai se ko so ye koko office want to me adwuma na me nya ba mon ka che no reason why no we nya force anya force say so be bu mai no oh so want to me what is that kra no koko for ye titi me ti se and kra hono mo adi wodi ayi koko ye stress about so kan for you are the task to almost Mate daddy me pacho yo Mate daddy ya dase waka wate me dase pa mampanyina te de wo kan ye nyina wate ni nyina sompa de ha na otie hello me pacho me nua be na metie ni akere ko sha we de me ni ayasida boy the sompa de man do the do ni I cut it down get on asipa me yo no menti me yo no maka ma asida de kam da mo de bia catch up from some de na so why sompa de I cut it down but go for church na mu tie sompa de dem yo po ya dase na he dade me did do second so me say I want to aba no delegate no one to what more me pacho do we di ka be kan de wo so ba be damase wo be damase say bronya ye ma wo mo ne anwa e de magiri ka ho ma wo diye wa be dase awie a ko na aka nipa miensa na mawie na omo so etimi emra hello me pacho me ma me be ne mehia ni me pacho o ki fie ma me yo and now you mesa oh come no de find out na se kusie se unim se kusie nya me ba bie mapam na ye me ba jai yo ba pen apam yo ba o to so you it's all said me say what to see that thing to me can take it say nya o ba no ni anya me ba ni bie o bo o da so ye kisie ma me o to de chuno kra o da so ye kisie ma me da so ye kusie ma me ho ai woman to woman ai woman oh shine bright like a diamond. Oh, obey. Utimi si follow me papa. Kusie de mi ja no fida da mu na. Eze de me ba fi mum no fi mu no manya ba fofra pam ne obrempon. Enti me ba kusie fida da mu. Me chia wai odi. Ba bia obi a me chia opa. Ja me nka ho na. Matis what a football team. Echire me froda. Nya mi chira na wonye okese ti minu abema. We wa baba ka mi kusie ma me papa. Yeah, hello. Hello, Akosua. Yes, original. And that was original for me doing yame. Yo, original. Mate mamintie wo. Akosua mechiao echia pam no brempone yenwa manu ni nyina. Sompa de ubi gano pase ya having it you onye mo na ho yira o. Enfife bi atemi ametuma wuram nom de yo ade yankopon ase. And Akosua mamintia 2028 o mampenya yankopon ase senda mo manga na yewura dramatin onimdie ni ona waka hu bi na South Africa na o men Ghana for you tu kwa akọ nom se ye kwa akọpa adwuma ye no Ghana for hunu entam ede papa eba entam anka se Ghana fa ntum apapa ba nke ti 2028 Ghana de ne baba anya go se ma men ka se mu we se enkyerem PP4 misre wo mu se ya na ye bie pon so ani tun na so mu ni asam ka wo mpa ba bi nta na ya na ne wa asam ka na yanka waga distance ya praga driver techimai first no flower ti wa mama be wa se na dwuma ba na wa kana no atun na dwuma ko ye ma no ya tete petrol so mo ko ba wonya bidi nya bi to oh ya ye nya sa di no aban no so ya di ya yanka de anya no no waka ya UP plus ayelo ala jamatin di enimu ye wa mama ye bom pese wa de ma bibi an ko ye ma 2028 papa ba do so ma mi ro mana za so ko be bi o do man ko du ene de bia Ghana sai ni emra ene ne ba be bu amemo na kire wan de Ghana sai mama bla so de mu ni ban nyina wu a ne de ro ala jamatin pa na ba be di ni so ye de ka kire bi bo to mu nya sa de no mate na enye original ya da se pa ya ka mi enu pe me bo hello me pa cho mi nua be ma be ne mehia ni ampa cho ache bani o mi ka sa fi bubu ashi yo bubu ashi sompa mi enkwai anapai dia me ka kire yemianu mu NDC for ni se edwuma no omo so ndeye ene ye dia mo nti so omo ba omo hwe edwuma no so enka edwuma na asem na momo ntaage yen MPP4 asi
Marcus, who and the delegate, the Amani TV, and in T. Mini idea of a quacotuaba, who sincere or the sweet TV. Delegate, man, and for more. Say, who said President Koha, Nanko for you, Koha. Sa delegate no na wagya na dwuma ho e na okọ sa da no de uti ke mu o be say na we omo ni dwuma ye e na omo je omo dwuma e na omo nam lorry kwa ho ba se ende se ye che TV amana ni a menene wo constituency e complaining edwuma na form ba se eso aba no mo ti a na ye nuano mo e kasa let's say delegate no one day pen on ni TV no ayo me pacho biti opa one day pen on nya TV no so when nya TV e to abani wi a police ba otimbe ni ba na yede ne ko delegate ni wi fi no enti ono so ba bia onya na de kakra e ho ni ti be kire aba no se emerso no wan koto we ko akoto oto no nipa ni nya wan po a we wi ni nti be kire Ghana for say and then as delegate for ekoko aso ena aba ni nya sika enventu akoko for ka enti se ye che TV no ye ja akoko for ni ye che TV na omo nche na akoko for so yenso ye twon na ko mo bi aba mate me dan se me we de me fa de otwa to okra hello me dan se me nwa ba yes last caller to me eben me butu kwa benya me butu ya na pe kwa benya ye da se pa kwa benya sompa eben me yentie we na atwa to me da se ma me nchia me MP ono abo ele prima kulugwe na pe na ono abo Edmond Agboga is MC Eduma Paul na me kan share delegate for say e really do a Mr. Osman eke the day wa Aboagye se na yede ko ono betumi abo MP na wa maintain the seat na amane na machia bibi moro of Akosua ni na still maintain ninya ba UP plus mame mo na ba so wakasa say MPP for ni kan omo come anu ntum ye di o man share mu nsa 8 years na moye enne ebi afra station ni so mo di o yenti bia na omo mo ni amu anwa omo to no sa na mo to no mo ko so anto ni sa o di o ko na ye so ka che mame ni to di omo na ye one thing MPP time 221 thing na to ni sa so so Bible ma akom sheni bi shenkom che aduane bebu so e me bi di ho achi na mo ka kire obo se eni se ubi ho achi ne bia e me oni wasefo eden aduane beba ba mo nya bi ni sa na me ka se fo ene no aya tini ama so mo si enti ni ama so ya omo nko so anko enti na UP pra ka kire obo no who so bo bi di oga landlord so see NBC aba me ne for we driver ni e me ko ye ma e no ko na kan ya ope akafi anko bia so ba obi ta o say na MPP for enye sika ma yemfa check ye mi say ye won say enye ndi fata ma tina ko jisi dictator loan we koko seta hu na da omantani jo mama so so ati ene wa fe cabinet meeting obe address issue no ye di hye papa to koko for mun kama kuma to abantapa na aba so be ye bibia ma mo ho ayde anyiyam na mada MPP NDC mpanyinfo so ase Matie Ben o de onko a we last point me ma 2 minutes mo I conclude na ka che mo say committee resource am dem ye ni so but effort no ye fam be bi shey NDC constitution se ne be ya inducement ne so be ti because it mean we are saying because you better na so ase because you mean fa se kan konkoto abatu e be ha adwene Matie Ben me so me da se pa wadwe nchira wo de aba enti me ka wo se Sompa 106.5 FM Accra na se da ye no ye ba be didwa kakra na afi ye didwa wi a na ye de aka no ye de awie na wo pese woni ye di dwuma pese wo ye enquiries ye client service line no 053-188-6216 053-188-6216 eno ene ye client service line na Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Duboatin wotun safre wano pay say homeopathy a branch of medicine a alternative medicine aye di ye juma na wabo adwuma nkasa Endpoint Homeopathy Clinic se memo aso nte se sprinter se kwan so
baby ye fene shell signboard no bia bi din ena wo Kumasi so ye kro no mabo hia na eba man ne mema mo pa wo anase prostrate in men anase premature ejaculation, nerve diseases, kidney issues, liver issues no a wo mo de yare no wo mo nsososo wo mo tu ase wo mo nkrokro yare wo mo bre na se wo mo mpampa yare wo mo bre yare ase. At the end point homeopathic clinic is bomodi answer wo beba na physiotherapy ni massage nyina wo yebi Dr. Duboaten wo fra wo no ana e fa ya ka che ne se na wotie Sompa Ghana today e na waje number no fi se wo pese wo ba ho na ade ba ko mo ye ma ne ye fa ne se wo audition bi no yare na wo pe ba bi a wo de ne beto na doctors ne nurses ahwe no ama na duane ama ne nuro kopim se ne ho beto no wa befa wa ade akọ ye de ne be physiotherapy ni massage na endpoint homeopathy and I make come from our homeopathy no ebi ni abonten enti bomadi answer endpoint homeopathy clinic Dr. Duboaten wode no ebe yadwuma enti yare bia nerves no ene cells ne kidneys no ene liver issues ni nyina no wo ye ho adwuma pa low sperm count ebe ye high sperm count it is a we ye be ma no akọ hospital ne ye se nkwammo no wo nsuo mu no wo sperm se mu na wo fam abra na endpoint homeopathy clinic mo na ye mpagam na wo ahe wo ye be pa wo chow amwaka se afede mabre mesre awo no mentwa so se wo ye be man so na wo ne oba atu kwan ya wontimi nkoduru ye nyina ne ye kokuma se wuduru nsa wamu a wasi sesen wutimi si ne oba nakam da bi o agro no de ye nyina sese ye duru pe esese bi anim se wo beduru oba ne nure na be makora de oba nuru ye ne kwan se wuduru be ma de wo ne oba atu kwan na so oba ne nuru ye ne kwan se wudu ese wotimi hye wo ho so akọpin so oba ne duru ya wo se me do waduru ene me nso me lorry fe na si na se oba nuru ya wo lorry fe na nsi wo be ma wo ni oba ahia na wo wadi kan asi na wagya oba ne wo kam enye wani wu brab na sa premature ejaculation no yentu ase ma wo ewo endpoint homeopathy clinic so yede homeopathy ne be yadwuma Dr. Duboaten se friend was 0244 867068 0244 867068 and 027 423 4321 027 423 4321 tbm 027 423 4321 and 0244 867068 endpoint homeopathy number no 0244 867068 0244 867068 na wodem na time heba mixture edro no TIME wonu moto nya wode ohonam taaye wo ya malaria etaba eba ne ko a edro wo hia eye time heba mixture edro no TIME ene be ye wo ho adwuma ena time HH mixture na wie kura mo brasam beba me yabonkomo eti time HH mixture na obi a wodun so a wo bre we immune system ayemre wo pe general well-being wo performance nso nkoyie eye time HH mixture and capsules edre eyantafo wo betimi afa time heba mixture no eno de wo nnom se de be ya malaria ne makra wo obi a wo sori bia na honam ye wo ya wo obi a no wanu moto na aduane nya wo de eno so wo ho ena time HH mixture and capsules no de obi wa na jutimi ju so 10 times ansa na ade achi we immune system ayemre wo pe general well-being and also your time HH mixture and capsules e man me nyina etiminom eti bomodi ansa wo be fred Dr. Tafri ja wo fra wo se mitie Sompa Accra eye 0244417669 0244417669 tbm 0244417669 na wodem eti wan na ma ye kasa na kira mineral water anom na akoyie dia ma ye apam wa ho mami nso no mo na sese me pekakra fa mimirim mo nyame nshira pa o se kan ne ye kasa nso a be nom ye hwe nchen sabre na wo muntu galamse nsu no tina utime de ahaban kura bomu asabi no mani kuraje ba se galamse nti enne nsu abenom no hwe nchen se ya twere ho kasa esanse enne ye papa ya dada so anuam akumomua wa mutime de nyare wa bre nipadua firi nsu mu nyina e de afirim enti se wo ya yefro adwabo bia no kasa na kira mineral water enne ye so to na de wo mayo ne se wo bia de ekuta obia wo chefa wom wo mo sashe de ho ne bo efo se papa afi wo wonto anketom adantamo ne akese enso ho na ye sanso wo tete adaba no se wo hunu bi da na friend dispenser no eno na open so hye otimi bu open de achele nso a otimi bu kasafo a office bi ehia bi enti mekamfo ma na anya si hall ho de kra na nkra ne se nsu ne nyina to betwa 0206469 430 Kasafui Back Hospital which you wape
ɛna wɔn mo wɔ nkran taifa nanso baabia unya frɛ wɔn a wɔn betumi de nsu papa yi atoa ya na wahyɛ no nso saa na wei unya na de anono capsules no titru ne time ɛbɛboa apa wo de sɛ nsu pɛ no ma na wanom nsu awie no sempo dokota na eba behwe wo a ya obusa wo se wadidi nti adidie no nso nya aduane bia keke na no paya so na haje atenae eka se wudi a di aduane papa na ya wanya nkwa atenase nti wobedi nso adidie wode original ingredients na ye aduane no aka duru a wo se papa no no wode yo nti osi anya ne aproje na enye de apra se be ne pampa wo kura na wo ya fie ne bia haje special local foods ona ama me kasa awai minima aduane a okondo wo de hyeda na chusu menu keka wo ne mabom na fe ye order free haje ho obetimi akotena ho adidi saa na ato nsafre no nso a delivery for no de bebrewo na ede ma wo mo delivery ne danso ne se baby for delivery wo meduru aduane a wato no na eso ate adan se me ba no na ebobo na ehwie gu yi haje ade ente saa ya package ne kama fufuo abete de nkwangu ho ya kyekere bibia nkyɛn ɛmo nso otimi dan ne nsa style bia bi kokwa ya kye dokono pay haje special local foods ne nam no nanku pa nanso sikakuma bi na ade to 0246 359921 na yɛka haje special local foods a yɛfrɛ ho aduane pafi hacho atomic ho a onsabeka no na mame fa nkwada aduane ye bema wo nyini no SCPS tana ye from ama so ani jewie wo peye sanse nkwada ne bi wo ho a obi so ne mu ane mu se hata no abeka acho sa da wo ma oba na aduane ni ana eba sa ya na twanso no mesanse wo ma wo mu nyina anye dasane bia na hwe wo ma wo e bia wo no nim se akwala bia a wo mpa aduane bia na wo ma na yam vitantim na wo ma ne bia enna me badi wo mpa aduane aduane na ade ama no wo mpa kokonkua na no ewi okokwe wadi ache ya kula wo mpa ne kura wodi wi a wo si monsa ma me bi nka oba didi a ho teto wo oba mpa aduane abra wo bre ofa na ne mu se hata na say enkwada ne didi fine ti no eya na amomu ayedo yam vita mpacho promasido Ghana limited na wonum dia bedwa maso yakope bi akwada wanya mfin bosumi nsia ekwo nyina da obetimi ama wonum bi na eni kasemu a ewomu ne eni gisemu ewomu ene se ye de nutrivin no ahyemu ma we no 16 essential vitamins minerals and zinc ena ye de ayemu ma mepacho iron wom calcium wom ntena kwada ne mpomde ho nsam de ebekoye e de amount na ye kanfo de ama obia wawo abotofo a se unya bi ma no ebema ne nyine na ye fine kwahwe okone saa ene ma asa ne tirinwa de se mmefe ne ade ne nyina no wo hu bi ewo ma ho eya na wakope bi na etimi aboa wo ma enyini FDA fo e de wonom stamp esiso nteno eya na wadi eche na bibia nso akoye de amount na ye didi ye no mu de mpacho 21st clinic say enka ncho say ye dani ayade beba na enipadua no mepacho wo ye bibini nko ade a wadro na ye dua ehabama e na afenso no tan enuhini e na wose wodi to nyale wase na ba ne se siatica de a wo mu ne originator nankasa wonom any pay setters wonom ne commandant no masa ye researchers e ba uniqueness e wo healing mu so e wo siatica e ho sensem a wonom e ye number 1 the real healers any 21st clinic for wachira kwan ne de doors over 15 branches akra ase obetimi de wani ache mo tantra here roundabout afei etama Roman Catholic asafono na chi hope etama community 1 Akosua new market obom road ho a ECG for office new one na omabie no ne no na edi enhwani mu kumase ehwa overseas baby Sompa FM ewo no sadan kro na mu na 21st clinic enso ebutuo na me papa Thomas enso ebutu sunyane regional hospital na teaching hospital no first gate baby a ATM ofidie ni sien pacho na hwani mu ho a na wonom ewo tachima wo sunyane kwan so Canadian Bank Dynamo Kranza eno so Canadian Bank Dynamo wo ben children's park takwa wani Roman stores ni di hwani mu takra de efie kuma number 9 taxi station wa brekum amango ase oben Chris FM afego so abotan so oben Success FM oboase enso papa musa so ebutu ho council quarters called junction na wase bia wo sisi achi efa oto ase na afa wo sire mu ho besi wanantu na mro mu ho no na nse obi se me shampa bo na awro
wo kwa se wa breje se wo butu kakra wo patwere baabi ansa no wato so mpacho enkaye na ebo se wo anhwe ya siatica no ebeji wakadem na ya ade ya ne se afi no wa be dependent na wo twene wo bi anasa wo dan wo bi ansa no watimi abo abla bobasa enye fo ni kyeremu wo branches ya mabobo yi mu biada na yentimi nto ase no eno achi no se ye fibroid se ya wo ho nsem ya de bi efri wutiri so ekopem obowra no oba no wanya mfinhye dumiense kwa obetimi de nakọ na siatica no nya bibidro nko na edi to ase sa yo massage na nkasa na yetimi de atenetentene ne mu na bibia timi akoye emba no ye mienu 0540 311 311 0540 311 311 and 0549 pachoye fa wen count 0249 rather 311 311 21st clinic na wonom ne sciatica expert na nkasa yeah ene na ye de besi ha na yemfa happy birthday glorious first birthday Emma yankasa elder Jeremiah Simpson ne wofa se Declan on tete tete on me pese me hu se menya di na menya abotra kan yi enti ye de first glorious happy birthday Emma Declan tete lai or United Kingdom ene eya wawoda na we die efi elder Jeremiah Simpson so eno de ma ne wofa si onyankopon ma wontintim ewo Yesu Kristo mu onyame nhira wo na wonye wo kese no wonye wakoma so ade ma odache be ye nhira efama abusuafo bebre eti glorious first birthday edema Declan tete lai awo United Kingdom wudi wa wode yenim se wusa na nso nyini a record ne da ho twen se wo bon se wo fa bia ye fene Jeremiah Simpson wo Sompa Accra research desk wa shada ade special greetings ade ama wo ye special anti Declan tete lai happy birthday onyame mo ho ban on deliver from the evil one on preserve our life on ma childhood diseases bia sa ankwada yare no said we yi free Israel for so ma bi ma wo so da o ma ho ban sa no on show so ma wo ho masam o ma wo kwatente mpom di wom da chi be yenhira e ma wo busua eti we Declan tete lai first happy birthday na se wanya afe no ene de ma wase nyame nhira e de amount Ohenehere obi wo ha wo chia na nsa na ya sorry so e be chia wi ase nyina na ma chia wo brempon nana wo sorry o si bibi ntimi no bibi ntimi no so what was the first clinic hey oh ine junior be mapana unia be mapana wanya ni say apam say na da ya beti asi form yo na ati asi uso no ya chia na rade nsa ya de ene we de obrempon nana kwaku ampoma boga ya mre oduma kuma chia me yes on nam 21st clinic no si wale so kwa yes wa kwesi nkonya wo ho ai what ya man empa wo ho this oje dan nyina wo oh ti be ben wanya ni say kafra oh eti we de obrempon nana ka we ka ukwada se anya bia ka de kakra be wo na kwaku miemia ni na nsusu kwaku miemia ni kuro 21st de man ngoro mbe ni massage kama pa Dr. Sisters no do mbe na nya massage no akoya no anka wantimi o me you declare divine healing emano o se ne man tampia mu ne nya yaresa etu onyame mfa na yaresa tumi ni mbonwura ne nipadua no efi ne tibesi ne na ase amen na o manifest in healing grace e channel way and you say ke de channel sharp Dr. Baumiaba Nanekuya Mwabwatin so Ablikuma Central was say obey naive to believe that NDC committee set up to investigate the conduct of Baba Jama will recommend for nullification of the results. This is certainly another political grandstanding. And also a very special greetings Emma Adrinkesiye John Bodu, incoming MPP national chairman Nanekuya Mwabwatin Ablikuma Central. And anyway, by Derek Aiti, and also share live from Koforidua, Hono Difriba Eastern region. Teacher Kujo Tepenina Susu, and also the mess at Cocoa Board is a reflection of incompetent political hacks running an enterprise that requires management
with deep financial expertise. It's unfortunate that an enterprise as strategic to Ghana's economy is handed to people who can only apologize to farmers and stakeholders, explaining that this is where we find ourselves. Watchoni bebre, and also den chia Emma Honorable Eric Nana Ajimai Prempe, Mrashebe Jeni wa for ano North, and also chairman or dene ho kwaku apia koka, and Justin Kodua, Justin Frimpong Kodua, and ono so den chia ebreno. Yenua KK. I want so KK Kaswa and Odia Basse American Town Kenke House. How about or say His Excellency John Dramani Mahama, please, cocoa farmers are waiting for their money. And also the kudos Emma Drinkasi John Bodu. Yenuya ba consuso or hine nana champon or say awesome work. Yada or hine nana champon, yet chia baby, I will be a senior mishra at the mount. Or do man kumachia me, Kwakwa unkawanuntum. I wish you for. Mesdames, moi si bebre, ou dans moi si. Ada ou yada de lumba. On est, mesdames, moi si bebre. Na every. Ye kafra. Oduman ko atia me kwaku ampoma, o se abusuafo. Mesdames, moi si bebre. We will bounce back.